Nyali Yesu ekivume ekibadde ku Lwengo wano mu Njagala Kasaayi. Ebi habagambira omu kushaba okubaire kutebeekanisibwa abarokore aba Kinoni Town Council okubaire kugendereire kushabira omwanya ogwo gurikumanywa nka Njagala Kasaayi ogurikukira kubamu za Butando mu Lwengo District. Amasabo omutwaro gumu kanaana nsanvu mwabiri eye musambwa esibukawa ago gasenguke. Katiti amanyisa abantu barahangaba okushabira Lwengo yona kutwariza hamwe ngo abo kwa ofisi zabo zijwire emishango y'abashaija bataine shoni abarikukozesa obwana buto otaireho na n'aba barikwezarra. Amamizi gaffe tusaba tusabiraga amasabo kandi bwesibuka ebisambwa bwesibuka genda webake n'omwana wo mu myaka 3 ojja kubona ebizibu ojja kugagawala. Bishop Henry Katerega owa Kinoni Full Gospel Church niwabaire yebembeire okushaba oku ahamwe n'okuhindura izina eri okuriho mu Njagala Kasaayi bariyete Njagala Katonda rero obundi kikabasa okucendeeza za Butando ezirikuba omu mwanya ogwo. Ulinnya lya Yesu era olwaleero walaayitibwanga Njagala Katonda walaayitanga wano Christina Neitwe osi wa Police Post ya Kinoni abwe byahanguto asimbira abarokora aba abokutebekanisa okushaba oku kandi yagira ngu Kinoni niye kukirayo kugwa mu za Butando omu Masaka West. So mu Masaka West Kinoni babasingayo obubenje burira kiba kintu cyane kubanga twagala tubugendeze tureba kubera ku mapu yo kusingayo obubenje era nzima Katonda kati entegeka zonna weziri. Dennis Kawaria Speaker wa Town Council ya Kinoni kandi obeirajwekere meya asasira amakago agaizirangarwa abantu babo barikugumuriza Butando omu mwanya ogwo. Mu ngeri endala okusasira abaganda baffe omukaaga omusanvu kubanga ffe bamu ababasookaku wano ku makya mutuufu twawulira ennaku abafudde abantu abaana abato nendabanga saizi kumpi y'abaana bana tekyasanga okukaba ennaku naddala ku baana abo. Kawaria kandi honaraganiisa aba okutwara okushaba kwabo kw'okuhendera izina eri omu rukiiko rwa Town Council babase kukuta omu bihandiiko omu butongore. Buyinza busobola kukyusa ki naye njagala okubakasa nti erinnya Njagala Kasaayi tiririimu kakati erinnya lino Njagala Katonda tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga erinnya likola. Chairman w'ekicweka eki hamwe n'abaturage bagambariza Butando ezizire nziba omu mwanya ogu omu bwire bw'okwirira ebiro bikuru na n'omwaka gurukwaho. Ekitundu kino kyekisingamu akisidenti mu lugero lw'embaga kubanga buli mwaka kiringa tteeka nti buli Krismasi wabeerawo ki abafa wabeerawo abakoonebwa. Emmotoka ebatidde wali Njagala Kasaayi iri emirambo 7 mulamba banyumba emu kati mwalimu muwala wange ow'ebweru n'agamba nayemu abalokolebweyo mugenda nemusabirako mu kifo ekyo. Omwanya ogu nigumanywa hari za Butando ezirikukira kugwaho zikaitira abantu nyamwingi kandi neherekireyo neyabaireho ebiro 27 by'okwezi kwa 12 omwaka oguhwaire eyeitira abantu 7 beekemwe. Aga gashakwa Bashir Karema bwa Tayari West.